Ruska rafinerija nafte u Bosanskom Brodu opet je uznemirila Brođane s hrvatske strane Save. Jutros je u rafineriji došlo do požara i eksplozije, a nekoliko radnika lakše je ozlijeđeno. Branimir Felger je u Slavonskom Brodu. Branimire, je li došlo do onečišćenja? Kakve su posljedice? Pa posljedice bi mogle biti kobne, iako u rafineriji u Bosanskom Brodu cijeli dan nekako stišavaju napetosti i kažu da ni o kakvoj ekološkoj katastrofi nema niti govora, da nije došlo do istjecanja štetnih, opasnih, otrovnih plinova, niti curenja štetnih, opasnih materija iz rafinerije. Međutim, Brođani, slavonski Brođani ovdje sa hrvatske strane Save, ovim riječima ne vjeruju. Oni kašlju već pune 2 godine i kažu da već pune 2 godine udišu najzagađeniji zrak u Republici Hrvatskoj. Evo priče. U krugu rafinerije nafte u Bosanskom Brodu jutro su odjekivale eksplozije. Gusti dim i detonacije iz kuća su istjerale i Brođane s hrvatske strane Save. Kao neke granate kad su padale. I odjednom se strašni dim dogodio, dim i vatra gori. Alarm se upalio nakon kvara na elektromotoru u pogonu rafinerije. Došlo je do kvara, odnosno pucanja uvodnih kutije visokonaponskih kablova na elektromotoru. Kvar je ubrzo saniran i rafinerija je nastavila prerađivati naftu. U Bosanskom Brodu umiruju svoje susjede. Je li došlo do nekakve ekološke katastrofe? Ne. Prema našim saznanjima, znači došlo je samo do tog, da tako kažem, kvara vezano za električne instalacije. No građani Slavonskog Broda pušu i na hladno. Godinu dana udišu zrak najniže kategorije. Što je najgore, ovo se sve događa negdje oko tog postrojenja Izomaksa koji je izuzetno opasno, to je hidrogenska bomba. Ove su godine u zraku izmjerene i prekoračene vrijednosti sumporovog dioksida. Sumpor dioksid, pogotovo u većim koncentracijama, može naravno izazvati i određene tegove. Koje? Pa isto vezano uz kardiovaskularne bolesti, uz respiratorne bolesti, dakle osobe koje imaju problema sa kroničnom opstruktivnom bolesti pluća, može izazvati kašalj. Stanovnici u Savu već 2 godine otežano dišu. Sinusi malo, otežano disanje. Svi mi tu u ulici to osjetimo, ne samo ja. Evo mali od susjede već dobio astmu i to kroničnu astmu. Dijete od 6 godina. Hrvatska je zatražila i službeni odgovor od Bosne i Hercegovine što se danas u rafineriji dogodilo. Brođani upozoravaju da je ovo druga eksplozija u samo mjesec dana. Uz Ministarstvo zaštite okoliša danas je reagirao i predsjednik države Ivo Josipović. Rafineriju u Bosanskom Brodu nazvao je ozbiljnim ekološkim problemom, a ovaj bi problem mogao pomrsiti račune i ministru turizma Damiru Bajsu. Evo slučajno ili ne, ministar Bajs danas je baš u Slavonskom Brodu promovirao male obiteljske hotele, kontinentalni turizam, zdravu ekološku hranu i čisti zrak. Evo što kaže o brodskom čistom zraku. Hrvatska vlada na tome radi, resorno ministarstvo upoznato sa time, čini se niz mjera kako bi se tu riješila situacija, ali isto tako očito nema brzog rješenja, a on je pitanje turizma, iako naravno i turizma, jer turist kad dođe u Hrvatsku očekuje ono što mi nudimo, a to je jedna ekološka i ja bih rekao zemlja u kojoj se brine upravo o tom aspektu. Branimire, Brođani dakle udišu zrak 3. kategorije. Što to znači? To, Marija, znači da oni udišu najzagađeniji zrak, trenutačno najzagađeniji zrak u Republici Hrvatskoj. Evo samo usporedbe radi ove dopuštene vrijednosti otrovnih plinova u zraku u Slavonskom Brodu. Prošle godine su prekoračene čak 90 puta, a ove godine prvi puta su prekoračene vrijednosti i sumporovog dioksida. Ono što je najžalosnije, benzen, dakle najotrovniji među ovim plinovima u Slavonskom Brodu, uopće se ne mjeri. Posljedice, evo čuli ste liječnike, od najmanje kašlja pa čak do karcinoma pluća. Nikako ne zvuči dobro, bio je ovo Branimir Felger.